aringa ari hano umukama Yesu ari hano kugira dukize aduhoza duhezagire nitemera ijambo ryiwe aringa akiza abagwaye aringa ngo abohore ababoshe aringa duha amahoro aringa aduteturure aringa irera Jésus Christ irera pour te guérir te consoler te bénir si tu crois à sa parole irera ari hano mu mutima wawe ari hano mu mutima wanje ari hano mu bagwaye bacu ari hano muri we wihebuye aringa aringa umukama Yesu aringa kugira gukize aguhoza guhezagire niwemera ijambo ryiwe aringa Yesu Kristo ari hano mu mitima yacu ari muri uyu mwanya mwiza duhuriyemo twese ari ngaha kuko yaravuze ngo aho muzoba muri hose nimwahuza umutima mugahurira ku ijambo ryanje mugahuriza ku ijambo ryanje nzoba ndi hagati yanyu kugira ngo ndabagirire neza bakunzi b'Imana ntibisako muba muri mu gitanda kimwe wowe ushaka kuba uri mu gitanda uwundi ari mu kindi gitanda wowe ushaka kuba uri mu gitanda uwundi ari ku isoko wowe ushobora kuba uri mu nzu uwundi ari mu ibarabara agenda wowe ushobora kuba uri mu murima wundi nawe ari muri bisi niyo twahuza umutima tugahuriza ku kuri kw'ijambo ry'Imana no ku itegeko rya rudasumbwa tuzoba abantu badasanzwe tuzoba abantu bakomeye mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza mwumve ko Yesu Kristo ari ngaha kugira ngo adukize aduhezagire kandi atubohore none rero mbahaye ikaze turi umwanya w'ibibazo mwabajije n'indoto mwarose mukama abahezagire kuri uyu munsi udasanzwe mu buzima bwacu kama abahezagire kama baha umugisha abarinde kubabara abarinde kumaramara ababuranire abateturure abarenganure niyo waba uri mu ntege nkeya ukaba wumva ijambo ry'umukama rije gukorera mu marangamutima yawe ribyatsa umusaruro mu izina rya Yesu Kristo amen umukristo yavuze ngo mungire inama muzaba mukoze icya 10 gitangwa ryari gitangirwa gitangwa gute gitangwa nande icya 10 gitangwa mu gihe umaze kugitahura imbere yuko mwishura ngo gitangwa reka ndakwigishe igihe gitangwa nomara kumva igihe gitangwa ibi bindi bibazo bya kabiri n'ibya gatatu kumva n'icya kane n'icya gatanu wo byishyura n'icya kabiri n'icya gatatu n'ibyo yabajije icya 10 gitangwa ryari gitangirwa gitangwa gute uburyo gitangwa reka mbere ku kibazo cya gatatu uburyo gitangwa uraharura gitangwa gute uraharura kimwe muri 10 ari 10,000 n'igihumbi ari jana ni faranga rimwe ari jana ni 10 ari 10 ni faranga rimwe bora
kandi cya 10 buriya ntabwo ari amafaranga gusa nuko ibintu byose uyu munsi biri mu mafaranga. Ibintu byose uyu munsi bikorwa amafaranga. Na bundi cya 10 baragitanga no mu nka utunze no mu mirima abene baragenda waze gitanga n'umurima wabo baraharura bageze ku bigori 10 icenda c'icumi kikabicumuka. Ariko ibyo byatangwa n'umutima ukunze nkunda kubigisha bwe nshingiye kuri Tobito gusumba handi. Ariko mu kwishura ibibazo ngomba nifashisha andi majambo yo muri Bibiliya. Gitangwa gute? Mugitanga nta nikindi. Jewe nk'ubu uyu munsi kuva nasobanukiwe akamaro agaciro ko gutanga kimwe muri 10. Mbwiye ati Anita ndakuguriye amazi. N'akarorero nanze. Nakuguriye amazi ngo wayiva kuko ni umbwira ngo nkuguriye akayere. Nkuguriye amazi. Hariho n'imvugo zitajyanye n'ubuzima tubayemo. Nkuguriye amazi. Sibyo wowe ugacuma 2,000 mba nzi ko amajana 2 atari yiwanje. Nakwiza kuko wamfatiye kuco nkeneye upfumbatisha ibiganza byanje. Naje nkeneye mugwiza kugira ngo wowe nimba ubimaye atamutima mwiza urimo ari kugira ngo uvuge ati yandurutse uwo mwanzo kugira ngo tumusandire tugire ni jemba nikuje ku uwo muvumo. Mbwiye Imana nineze wigaragare ko uguru umwe ngo Amerika nanje nange Imana ikivuga ati reka nugure benshi bakuzanire na karebo bari barayagumije kubera iki hari abantu mutazagera ku wundi muntu ngo mumuhe mugaba kubwijambo ry'Imana riciye mu kanwa ko musabye wiwe mukayarekura. Nicyo gituma aravuze ngo mu nzu y'Imana ntukahaze iminwa igaragara. Niyo mpamvu nabwiye nizo ndoto zanyu nukuri ndiko ndabigisha sindiko ndabasaba. Kandi buriya nimba hari umuntu mubi ku buzima bwawe n'umuntu akubwira ega ari oya akabwira ngo nibyo kandi atari ibyo. Ngo n'umurozi ku buzima bwawe nuhura n'umuntu akubwira ukuri ataca gusabye zobwira Imana uti nahuye n'umuhesha w'umugisha. Tinahuye n'umuhesha w'umugisha. Wabyumvise kugitanga rero niki ni handi wa mushara uhembwa 1,100 ukayakora mu ntoki 10,000 sigwa. Ni winjiza nugaburirwa donge jewe mpfumbase foko mpfumbatisha uwundi. Mbambwiye Imana ni buriya gwiza bamfumbatisha kugira ngo nanje ngwiza bagushimira. Icyakabiri cyo gatatu yabajije icyakabiri ngo gitangirwa hehe aho gitangirwa rero ndagusabe nawe ucuhumva. Ubundi cya 10 gitangwa iyo umaze gusobanukirwa itegeko wumva aho Imana yashinze iryo tegeko ihengamiye sibyo kuko hari amategeko yabaye twebwe tusha tuvuga tuti kubera iki ngiye kubigenza nk'ubu nk'idini mwibaza ko risigura iki. Uya tuvuga ngo Ecclesia Katolika burya Ecclesia yo ni vast kuko burya amadini yose ni Ecclesia. Twongeye ko Katolika niho ari mwakabige. Iyo tuvuga ngo Anglikani ngo plein evangile ngwiki mwibaza ko bisigura iki. Ndagico turakigana nabonye ko abantu bambagiye ngo ndagusabye inyigisho kubijanye n'ibatisimo yavuze ngo umubatizo nabwe ntimbaza ko ibibazo ushaka ama nkujane muri Bibiliya ngumbwiye ngo mvuga umubatizo jewe n'ukuri sindi umunyedini na idini ninjiyemo mama na data bashizemo ryarahagije bw'imibabaro n'ibisuzugo nahuye nabyo sidini mugabo umwanzuro nifatiye muri jewe n'ubu Kristo n'ubu iki rero umubatizo niki kuba washize mu muryango wa Kristo birahagije ko nanje mbibyaza umusaruro ngahinduka ngafata umwanzuro ku buzima bwanje. Bundi yamaze gusobanukirwa icyo amaze asigura mu isi y'umwuka umenye ukugane Yohani Batista yabatirijwe mu nda kwa Elizabeth n'ingene Yesu Kristo Yohani Batista yagarutse akamubatiriza muri Yorodani. Nariyo muvuga ngo ni Yorodani ngo kwa Kristo bundi wo inzuzi zose murazicikisha Yorodani. Ico kitiwe ico kiniyo inzoki bategura kunyigisha nabonye ko hari abantu 3 bakibajije kandi noneho n'umwanya unankundira n'ikindi ndabatwara muri Bibiliya ndaja kucishurako kambanze meziki gitangirwa na hani hanu namwe gitangirwa kiratsa kubaka mwisi y'umwuka iki cacu mu gitandukanye n'idini gituma amadini menshi aratinya kucigisha. Nuhura n'umuntu akwigisha icyacu mukacumva ntuzogenda utamukoreye kumugisha. Nehemiya yarabivuze ngo nibyigisha bakabyumva umugisha kubera ko ntitufite uburenganzira bwo gusaba abana b'abantu. Twe tubwira Imana nayo iramenye ko ivugana nawe umugisha. Ni Nehemiya bivuze cyo n'igitabo cya Nehemiya aho gitangirwa nakubaka mu isi y'umwuka.
aho gitangirwa nakubaka mu isi y'umwuka. Nabyumvise ico kitibo. Ikindi kibazo cya mbere, icya 10 gitangwa ryari? Nkiri ngaha nyene kuri aha gitangirwa, reka nishyure ikibazo cy'umukristo ngaha haruguru. Hari ibintu usanga bijanye, yabajije ngo ngira inama ugira icyo umfashije, ndi umurundi ariko sindi mu gihugu canje c'amavukiro. Aho ndi ntibikunda ko nshobora kwakira Ukaristiya kubera ko naba narose isakaramento ry'ikigongwe. Impamvu yuko utaronka isakaramento ry'ikigongwe nuko ururimi ntararumenya neza. Nashaka ndabasabe mungire inama y'ico nokora. Murumva iki kibazo gitandukanye n'ikibazo je nagiranye imyaka 6. Ubundi nk'ubu twebwe turi mu bihugu by'Abarabu nta sengeri bihari byo Ukaristiya, ikanisi, ibiki ntibiba bivugwa. Nukuvuga rero kandi urabona nko muri Ecclesia basi yandi madini ureka, sinzi ko ari yose mbwa nazi ko ari babikora, ureka kwakira iyo Ukaristiya ukataronka bayiguhera ugacuga ico biti komoniyo y'inkumbu kuba bitahura. Kandi bugingo ikomoniyo y'inkumbi ishingiye kwijambo ry'Imana. Ega Kristo yaramanye umukate mugaburiya, umukate wagize imbaraga ku bw'ijambo. Niyo mpamvu bibiri ivuga ngo mbere na mbere hose jambo w'Imana yariho. Kandi umugirwa yagize kugira ngo aboneke yuko aherera muri twebwe, naho yaje ngaha kuri iyi si atavuye kuri isi ngo aravuye burundu. No, abamwakira muri ibyo bitekerezo bakamwemera uko ko badata basokuru bariyama no mugahinga bagahwera uriye umubiri wiwe adapfa kuko Kristo aba muri we. Nicyo yagiriye abigishwa be Emawusi, nivyo yabwiye abayuda bakavuga ngo niturakora ikizira, akabwira ngo mwebwe nimuri abana baburayimu so ni shetani. Nukuvuga iki? Wowe rero iyo wakiriye uwo mugirwa Kristo yagize, ni wakiriye ijambo, bugi ijambo yabikurikirishije niryo rikomeye, sibyo? Ngo mbere na mbere hose jambo w'Imana yariho kandi yamye, sibyo? Bisigura iki rero? Twebwe nk'ubu muri Omani ibyo ntibyakunda. Kwiyezigana ingobwo n'umugirwa. Iyo ahantu hari umusaseredoti cyangwa umupasitori uragenda ukihana. Iyo atawuhari uragenda ugapfukamira Imana. Dawudi yagana imbere y'Imana akiregera imbere y'Imana. Ubwo butware murabufise, si je mbutanga ni Bibiliya ibutanga. Ngo mbabarira, ninde muntu yigeze yiregesha Dawudi? Gumura kwinyama y'umuntu kwamana n'umuhanuzi Natani niyigeze yiregesha Dawudi. Yagiriye inama Dawudi. Muranyereka umuntu Samuel yigeze yiregesha, si wari muhereza nkuko yarahari. Nuvuga iki? Ubundi Bibiliya n'ubwuzure bwa kare bishije n'ubwuzure bushashe bihishuwe. Kera idini nishobora kubibikwigisha kubera iki tutaronka umwanya wo kugira ibibazo ngo tubaze. Yaba twabaza abo bitwigishije. Ndabizi ko nk'abantu muri mu mihari, abantu muri mu mafraternite, mu mivukano nga ibyo bibazo muba mufitiye inyishu uko muronka kanya ko kubaza. Mugaba nutonda mu misa gusa hama ugataha imigirwa ikabijamo ry'Imana rikavugwa, ntubaza ntugirane waza kuzokura mu kwemera gute. Niyo mpamvu rero aho utangira icacumi harahuye n'imibereho yawe ro Kristo. Kuko abantu naho abakeneye mutima w'Imana. Mutima w'Imana hari naho hakoregwa hagaragazwa n'ukumvira itegeko rya rudasumbwa. Buriya mwari muzi ko icyumba arico gituma, mwari muzi yuko icyumba mushiramo, reka ngo bene ifatire nabige bigunira mushiramo ibintu nk'uko nibyo bituma inzigira iki isuku. Icyumba murundamwe ibintu ico gisekiriza inzu bikagaragara ko inzara nziza. Iyo abantu bose mwaza muterera. Rero ikibazo abakristo mufite ntimwigeze mumenya gutandukanya ineza y'Imana kwikorera mu mubiri cyangwa mu mutima w'umuntu. Ndaje mbikwereka uko Imana yabyivuga nyene ukanwa ko umuhanuzi no mu itegeko mu byaganiriye na Mose. No kuvuga ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ibyanditswe na Mose, ibyo bitabo bitanu bya mbere. Uwo mukristo urumva ratwebwe byasaba ko wiyaza kuri buri gicumuka ukabwira ati mbabarira. Rimwe na rimwe nuko ikimongano uvuga ngo ni ikimongano ukavuga Mana kubera ko nakubabaje ngiye kwiyimibi, ngiye kugira umbabarire ungirira ikigongo. Nawe baza kuyenda imyaka wiba mu gute, kandi iyo myaka generous ngiyemwe agakitsa.
nakuza niseguye isengero no muri home ari home nari niseguye isengero ndabaraye kandi nawe wananga mu isengero oya n'umuririmbyi byatebye cyangwa usoma igisomo abari jewe mugaba gakiza ubu Kristo bwuzuye bw'indani muri jewe n'inyuma naburonkeye mu bihugu by'abarabu nawe rero n'umusaseredoti nigaze kubaza umusaseredoti umwe nawe niwe nyiregeje ku telefone ko ngomba kwirega ngo ya kuje Ecclesia ntirabirekura mvugane nanje rero n'amadini nzopfanga umupasiteri ntibyo kwa umukozi w'Imana ari andi ruhande kumbure no mbwiye ati nkura kubya nkabimwaturira jewe nta nakimwe kweri yemwe gabaye no bikora mugabo urumva ku telefone sinace nja kumuhiga nticyari gukunda nca nditekanira cyangenda muri Bibiliya Zaburi ya 50 none iheshi gose ndagenda ndaraba umusaseredoti wa mbere atangwe kwaba Eri ndamwicecekera kuko burya Eri nawe yarababajije Imana gose cyo gituma Eri yishwe n'intebe yishwe n'icubahiro ubundi Eri mu gupfa yumvise amakuru ko isanduku y'umukama wa Filisti bayitwara avuga ati ndapfuye yirengagiza cyagiye umuhanuzi yaza kumuhanura yumva abahungu bongo bapfuye ati n'uburi ndapfuye aca mera nkugira nkuko intebe iramujana neza pa aracari cyane yikangoye kandi intebe n'icubahiro nzosome wami wa 2:4 kure isa n'umunyashune mu kazi nukuvuga iki rero icyo ndiko ndavuga aho gutangirwa ikigira 10 nakubaka mu isi y'umuka kuko ni wagukuza buri munsi ajyana wagukuza abagusengera hano wasavuye ijambo ry'Imana riri mu imbaraga abari mu bundi bushobozi kandi ubwo bushobozi wabusaba umwanya ubushobozi bw'Imana buvaye busaba mu mwanya w'Imana ngo nushaka kunyereka urukundo ngukunda nugomba gutahura ko ngukunda uzuraba umwanya nguha Imana wisobanuke uko umwanya Imana rero uko bindi bya bintu byo mu isi kuja kwigisha kuja kurima kuja ngirani usanga utakwifitiye umwanya niyo mpamvu Imana ivuga ngo mu nzu yanje ntuzohaza iminwe igaragara kirashobora kugumugisha ico kitiwe ikibwirwa n'icumbi cerekwa n'ikibona kuko sitegeko n'inyigisho nukuvuga iki rero kandi inyigisho ishingira ku kuri ndagenda kukwereka no kuri carico ntuguhagarare ko kuko na Kristo imbere Petero ngo ukuri niki ico kitiwe byasaba ko wisobanukirwa ukavuga uti nabi nayo nzokora waba mu ntege ngayo ukagenda ukabwira Imana uti mbabarira ugasenga ukisonzesha ukagira udukorwa tw'urukundo ukagira iki wagenda ukavuga uti iki kintu kirambabaje nawe ukemera kwibabaza niwavuga ngo ni kuzirangaza njya mu mutima mwandihanaguye ibyaha no wagira umutima wicutse cyakiyobana n'Imana yaza kunziza na mupatiri yari nagiye muri Omani mbona yarifise kuntungishiriza canke kukundihira imyenda ngiri mu Burundi ari naho nari kugira favere kuguma n'umwana wanje ya Dawidi niyo yavuze ngo ngirira imbabazi ungura kwinyama y'umuntu kugira ngo ugaragaze yuko mu byuvuga utunganye mu ijambo ry'Imana Kristo ni muzima ubutunzi bwose tuba tufise mugaba ntuzokwica inzego z'idini wabatije mu canke idini urimo ngo uri kuragomba kwidera ibyango uri kuragirane kandi ari umusaseredoti hajya ari umupasiteri hajya no Imana n'igigiturire impamvu bikoze niyikomeye ubu nawe ararumva ari muri ibi bihugu birimwe abasaseredoti mugabo batavugwa ni mushasha muri bihugu bya Zambia ni mushasha muri bihugu bya Zambia wewe yumva inyota yo gusangira mbwa ko bari intege nke ziwe yumva banza kwirega ariko kwirega ntibikunda uwo musaseredoti batumva ururimi rumwe ku by'ukuri sindi mubwira ngo genda urondere umuntu yinterprete ibyaha byawe gusa nkubi yaba hari nko mu baporoti byemera aho mugamuko muri Katolika nigikunda kuko ni itegeko rya Ecclesia ryuko wiregera mu ibanga ukiherera babyita ubwiherera kandi ibyo bintu biba biri mu madini twasizanye biradufata nukuvuga iki jewe nkanita mvuze nkanita Uwiteka nyagora ku ngoma nimba mbivugiye mu mubiri kuko nawe ni yarapfa ni hodi nimba ariho mbivugiye atari mutima wawe mugabiconzi nuko nyobowe na mutima wa mweranda unkundire ntagire wondire mutuzo wabukoze ugenda uzurafutanganya ibyo navuze bitari byo nayiza wigeze kwimukorera mu kigo n'icyo cya 6 biranditse aho wafashe umuserafini wawe akaba ari wagaragaza ubutungane bwawe uko bungana Isaya kihana nanje ngiriwe ko ndiyejeje nimba mvuze nabi iyo mu Kristo wawe cyakora nigiki nari bugende kuje bagura ku musaseredoti utamutahura umuzungu avuga igifaransa nta kirundazi ariko je wico no genda nawe yonyironderera ndashika nogenda hari nogenda mu ntebe penetesia kukujya no mugiye bwiriza kumva indimi zose azobibona ko wabuze ukugira azoguhisa karameno gikigongo jewe nogenda kujyona ngo turashika tugapfukama ngo nemera imbere y'umukama Imana mushobora byose ko nacumuye
cyane sibyo sinzi ko ariko bakivuga nibaza ko bijya ibyo nibyo batugisha dusangira mu bundi sibyo twakuze tuvuga n'ubu ngiye kwireka sibyo navuga urumva nguvuga ugashika mwabivuga ibyaha byanje naribye narasambanye narabeshe nararenze ibwirizwa nagara kubwirizwa ko tuvuga nkavuga mwereka gatandatu akabona ko ndwijwe n'ibyaha bw'ururimi rwiwe nagumva kandi ntazi n'ubwo avuga yaba umugoma kanyiruka kankubita biramuraba kuko aje wagamfata ko ari Kristo kuko ikosa nuko noja kuvuga ururimi atumva reka ndakubwira utandukanye n'umuwo utandukanye n'umuntu avuga ngo naranyereye ndinaga ngo arongo ashatse kuvuga ngo arasambanye naranyereye ndindaga uwunda ngwako ngo ni umugome mugabo wowe nukuvuga isinde bakubwira ngo genda usome Bibiliya no hari ahantu hari umusaseredote abandi bagiye kwireguza baragenda kuko urumvura nabyakira genda upfukame mu ntebe ya penitentiyo kubita umenyetso bw'umusaraba ubyatagure kuko nturi umurondere ngo umusabe audience na urumuhuza muri ruwe nturi buce kumukoreza hari gana mutinya genda rero mu ntebe ya penitentiyo witeka ni azobana naca guhezagira tumvise na kimwe uko baranahari hari abasaseredati mu kwiregesha uravuga ngira abayibere nk'ibura nawe uri ruhande yiwe ubugome muzoze mubupfuka ukavuga bugikigongwe tugihabwa n'Imana ndabarahiye si bose mugabo barahari ukavuga yibere nkariya n'udusamazi twose hariyo muri rya misi yo yikarema muri rya misi yikarema gusanga bicenga ariyo ni protocol ukabibona neza ukavuga ati kuko ari gihe urega n'icyago uvuga ati ndeko byukuri kicayi niyo mongana maye ngo nje kuvuga umurongo w'ijapuri nitako sindi ko ndinjira kuko sinanabyize kandi binambere kuko sinzoba n'umusaseredoti mugabo hari ikintu kikubaga kigagukomeretsa ukumva wogikuraho nimwisubireko kuko mukiri mu mubiri muba mushobora gukora iby'umubiri kuko mbere yuko ujya mu kibanza cya Yesu Kristo reka kuvuna imitima ya benshi genda uri wewe murabadahangagwa ndabyemera mugabo hari imitima myinshi nayo muzobatswa kandi natwe nituba twarabisobanukiwe tukabiceceka nakira mbabwire ko urukwavu ngo rukura rukonka umwana genda wa mukristo uri muri Zambia ugende mu ntebe penetesi byawe bishire ku murongo bihuruture neza utekanye nta kofa zogukubita ubihuruture wenyene ni wacibwenge gusumba uko n'umubyeyi wawe azavuga ati reka ndondetse ururimi kuko ndazi ko hari sengesha zogira ryo mu mwuka rikubohora ibyaha byawe mugabo uri muri Oman uri muri Saudi genda upfukame wiherere ibyaha byawe bikurambire ugende usome ijambo ry'Imana ufate umwanzu utingiye kugenda ukunuku uvugira ugukogwa cy'urukundo witwara ikabo bw'Imana sinzo kugegenya kimwe muri 10 Imana iguteturure kuko ibyaha nabyo no mupfumo dukurikirana nta mpamvu yo kwirega kabiri gatatu cyaki iki nimba nakubeje ndavuga kubera ko namubeshe nkabona ingaruka mbibingiriye ingene dutandukanye ingene ubabaye ingene wirukanye ni kubera ko imbandanya ndabikora wewe ari muri Zambia genda ubyatagure niba ari umuzungu niba avuga icyara niba avuga genda ubyatagure kandi ndabiza zoguhezagira umve ko ari Kristo yumva indimi zose ngo Imana izi kumva ururimi rwose tuvuga niba dahagarariye Kristo azimenyanira na sebuja mutinda satse Bibiliya irakubuza ko nyita umusatsi nubikora n'akazi kawe iyo ngavuga rero ngo icya 10 nacyo gitangwa ryara ko kandi akifashishije ngango gitanga waheye gitangwa ahantu wiyubakira mu isi y'umwuka ahantu hakubaka hamwe hagukuza gutandukanye n'icaka kwegereza itegeko rya rudasumbwa naho nyene niyo mpamvu yari yavuze ngo muri uvuye mu ijuru n'uzubakubite aya tigera ubwira sobuja ati burya muri Israeli yari Imana reka kwirigura jana none ageri yarambwiye ati ndahari vuga icyo ukeneye nkwature ko gukira arabyanga arabirenga none niyaciye mwatura ko gupfa niyapfuye n'ingabo ziwe zigapfa yavuze ngo mbese aho wiri kurajya ari Sidoni yari muzose mu bami bakabiri rero ngo muri Israeli n'amani yari havuga ati riye yitwereke none tubwire agavuga ngo mukabamagarira ko kagaho naravuga ati ntazokira naho nyene none mbwira nk'ubuye sibyo nk'uburi nko muri Oman nuzi sengero nuziki ni kuri radio aho hantu wumva hagushika wumva ku munsi hakubaka genda nuwatanga kimwe muri 10 ntabwo zosuzugura imigisha yose isabwa mu cya 10 bazayiko ndabarahi kuko siku ubuntu gusa niba kubwira ijambo ry'Imana uzonavuga ngo nuwamaye link hari ababazi abakikuramwe
harababazi bakirukana kubera iki buri ikizagu kizimana bagishize hajya rero Imana nizi ngo ukikora n'ibitekerezo byawe ngo yanga urumva ngo maze kubatizwa gatatu ngo hajya nabatirijwe ijya gatatu kuko hari imirimo myinshi isabwa mu idini runaka itandukanye n'icicumi n'umurimo wo mwibanga uguha umugisha ko wawigishije ukaguha umugisha ko wawigishijwe ukawumva ukaguha umugisha uguje koko wawa wagizene wawukoreye ukanawatugwako sawa none ngo icacumi gitangwa ryari icacumi gitangwa usomye mu gitabo reka ndakubwira gitangwa iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya uriwe ukamenya ko uri umwana w'Imana ngo kumaze kumva itegeko ryanje ukagambira kurishira mu ngiro uyu munsi wemeye ko ndi Imana yawe ngo nanje ngiye kubyemeza ko ndi umubyeyi wawe ibi bintu sagahato ibi bintu sukwi nginga niyo mpamvu nabwe ati niba guhanira umugisha w'icicu umugendo wishutse kandi niyo uri kurawishuza ubugaragaje ko Imana itabesha mu byivuga irongera ikaguhana n'ayandi mamwe umugisha ndabarahi none ibiri yivuga ngo iki ngo uyu munsi umukama Imana yawe agutegetse gukurikiza aya mategeko n'izo ngingo byasozerwa n'iby'icumi ibibujijwe imiberanire y'umuntu n'uwundi nzobisoma ndi mu gitabo cy'amategeko 26:16 ngo uritwararika kubikurikiza n'umushaha wawe wose n'umutima wose icyo gihe rero witwararika mukavuga uti Imana icyo uvuga ngiye kugikora icyo wagenye ngiye kucitwararika n'uwo munsi yabahageze gutanga icicumi kuko uvuga uti nakana na gatoyi noneho icicumi burya nicyo giterura ubuzima bw'umukristo kuki nicyo cyanya ntushobora gukora kigagutandukanya n'igisokuru kibi kubira igisokuru kibi uvyemera olinga te cararaguje carabanzwe kugira ngo rero kuko nababwiye nk'ubuke nigeze kubigisha ubundi ubutinganyi ni kubandwa ni gutereke haba hari ibintu by'iwawe by'inezi by'iwawe ugomba guhorosha nta kindi kintu kizagukura ko iyo muvumo y'urutavana ko guhora mu byaha kandi ibyaha uzi ko bikwega ibyago niko kumvira iryo tegeko rya rudasumbwa ryo mwibanga ngo uyu munsi ni wowe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe kandi kuzogendera mu nzira ziwe kuzozigama amategeko yiwe amabwirizwa yiwe n'ingingo ziwe kandi kuzokumviriza ijwi ryiwe umukama niwe yatumye kandi uvuga ko uyu munsi ubaye igihugu ciwe ukabicibare ciwe nk'uko yabikuraganiye kandi kuzozigama amabwirizwa yiwe yose ko azokugira mukuru cyane ukarengera ibihugu byose yaremye mu iteka mu kuba rurangiranwa no mu cyubahiro murumva icyo bizana iteka kumenyekana kubahwa ukaba igihugu cera ndacumukama Imana yawe nkuko yabikwemereye aha rero ni ryari arabajije ngo icacumi gitangwa ryari gitangwa iyo maze gusobanukirwa ukuri ku itegeko rya rudasumbwa kuko Imana ivuga ngo kuzogendera mu nzira ziwe kuzozigama amategeko yiwe n'amabwirizwa yiwe itegeko n'ibwirizwa biratandukanye itegeko n'ibwirizwa biratandukanye umushaha n'umutima biratandukanye umutima n'ibitekerezo ibyo biza mu itegeko cyo gituma Pawulo tukiyoborwa n'itegeko kuko itegeko riyobora utaruzura mutima mweranda iyo umaze kugira umushawe uri mu mutima w'Imana itegeko niba rikikuyobora umenya igikenewe umenya icyategetswe umenya icyashizweho ukiga kugira ane kucuba no kucubariza ariko mu musha sibyo umusha ngo uzozigama amategeko yiwe n'amabwirizwa yiwe ibwirizwa rero rirangwa n'umusha bwa bweranda kwa kudahinyuza kwa kumvira kwa kurespekta kwa kubahiriza kwa kutavuga ngo urumva rero Mana ngo kera ngo byarasingurika Mana mwanyuma ngo ndonge ngo nabani ndi munyi ngo ngani ngo bibonye neza nyene reka nkwigishirize nubyumva uzonyandikire
nubyumva uzanyandikira umbwira uti nabyumvise nisabira Imana umugisha kandi Imana ubwirwe kubume nato ataho kuko ngo Yozefu yigeze kurotorera abantu babiri wabwira ati warira warose wikoreye ngo imikati inyama ngo ibisiga biraza bigutandagura ku mutwe ngo uzosubira kwa Farawo kandi n'ukwicwa uzicwa ngo nawe ngo warabirarota ngo wongeye gusubira kwa Farawo bari abantu bafunzwe babiri bafunzwe n'umwami bari mugasha ngo nawe warabirarota wasuye guha umuvinyu Farawo ngo uzofungurwa kandi ngo uzosubira gukora ibwami ahubwo ati kandi rero wewe uzokwibuka umbwirira umwami uti burya hari umuntu w'inyambukira afunzwe kandi yararenganijwe yarigeze abyibuka mu gihe kigeze yarabyibutse ko Imana yateje inzozi zidashobora kurotorwa n'ubundi none rero nawe ushobora kubyibagira ndisabiye Imana izobinkorera rega ngo haraciye igihe kinini y'urya mugabo ataravugira Yozefu ku mwami nuvuga aravuze ngo icya 10 gitangwa ryarumviriza ingene birivuga ngo mwebwe mwararuhishije umukama kubera amajambo yanyu ngo hanyuma mukavuga muti twamuruhishije mu biki sibyo ngo mumuruhishigiye muvuga ko ukora ikibi wese ari mwiza mu maso y'umukama kandi ko ahimbagwa n'abantu nk'abo canke mukavuga muti Imana y'ingingo iri hehe igihe mwibaza ko ingingo itegeko ryashizweho na Musa ikindi Imana yavuze mu kano karyo kitakiriko kirakora muba muruhishije Imana ico gihe ntuburagira gutanga kimwe muri 10 ubu kivuga ngo ngo rekana ikihe ngo ndabe ngo nanje ngo nirabire no gitange nk'uko Imana yakigenye ukibwira uti kandi mvuguruje umugambi w'umwasi ku buzima bwanje nakiri neza yose ikomoka uko Imana iri hari ngo itunezeretse abyumvise mbwi utacidodomba mu mutima wawe bavuga ngo maze gutanga 100 ngo yangu ujya mukozi Imana ngo yatunze ngo maze ugomba utunga ni miliyoni 100 ko nawe wayisubirije mu nkoko mu byo yaguhaye nibazose kubengenga kuri kimwe muri 10 bariko bateza umuvumo ngo ndungitse intumwa yanje itegura inzira imbere yanje ngo kandi umukama murondera azoshika giturumbuka mu ngoro yiwe urabyumva gushika giturumbuka mu ngoro yo mw'abakristo munyumvirize ndabigisha nje ndengana sibyo ndabigisha nje ndengana musigare murahabwa umugisha reka mabwire ko nanje Imana yarawumpaye ngo ndungitse intumwa yanje yininegutse nababwiye yininegutse uni nguku uye Imana ubundi je ndi umukristo mukatolika mugabe ico nirata suko ndi umukatolika ndabarahiye icyo nirata nuko namenye Kristo abohora ateturura atanga amahoro akura ku cyavu akura igisuzuguro akura ubugumba ryari cyagiye n'uwakubyaye cyagiye n'uwakwirongoreye cyangwa uwo warongoye atokubahiriza atogufasha cyagiye n'uwugiriye neza gusubiza mu nkoko inabi Kristo akavuga ati ko wihangananye nanje ndaje nguteturure ukiri kuri isi y'abazima niwo mugabane dufise niryo ragi dufise intoranwa yawe niko karimbi ni ukuye kuzitirira nuko Imana iguteturura ukiri kuri iyi si ukiri imbere y'abagutetereje bataranapfa ngo ndungitse intumwa yanje ubu n'umwigisha w'ijambo ry'Imana ubu n'umuhanuzi ubu ni Yohani Batista ndungitse intumwa yanje Yohani Batista afashije abantu kwiyana bakamuza ati tubigenze gutegira uku nuku ntibyakunda ko baca kwande kwa Herodi ngo babikorereyo ntibyakunda ko baca kwa Kaisari ngo babikorereyo bari bahuriye nabo kandi nompra bubaha amategeko ya Kaisari n'imigirwa ya Kaisari umusaseredoti yarajogiye ntaco bari biciye Imana ko bizavuze ati reka ibya Kaisari kidini nibije ku idini umwuka w'idini naco twa Imana kidini nibije ku idini reka ibya Kaisari kwa Kaisari by'Imana ku Mana k'Imana bishingiye ku iki kwitegeko nibwirizwa muko ibya Kaisari bishingiye kuki kwitegeko gusa bwirizwa naryo ribigi wawe ntiribijya rudasumbwa ngo ndungitse hano muri Malaki ya 3 murongo wa mbere ngo ndungitse intumwa yanje itegura inzira imbere yanje umviriza ngo kandi umukama gutegura inzira y'umukama niki ni mw'abakristo ni mwihane mw'abakristo ni mwisubireko heba kuragutsa ni mwiyunge mwubaka ingoro y'umukama uri nica afite y'umugenzi we hari kindi kintu Yohani Batista yavukiye iyo ujya kuvuga ngo reka Yohani Batista rero nje kumuranga muhareza ngo gari yayo ngo umva Kwa Zakariya yagaragaje ko atari kumwe na Zakariya uwanuzi bwuko agiye gusama umuhungu yaburongeye kuri altari Yohani Batista nigeze aja kuri altari kandi wakoze bikomeye ngo itegura inzira imbere yanje ngo kandi umukama murondera azoshika giturumbuka mu ngoro yiwe niyegamwa abakirizo niyi ubu ngubu
munine ngo Kristo yoza nguruma ngo mu paruwasi Saint Paul Pierre yo niyo mvukamo murambo bari y'ikigaga niyo mvukamo cyo gituma nabivuze ningo ngoza ngo muri paruwasi mukiza mwera ndango Saint Sauveur do Nyakabiga iyo mwotangara mugiye mubona sikiranu ku musozi cyangwa ukazibonagaze nko mu kabarati ngo mwebwe murindushi mugore we ngaha mugabo ndabona kambi k'imitima yanyu ugatangara babandi baguma bundi nta formire ihari kuko formire ni iyi ngo umuntu wese mu mutima wiwe arizwa n'ukugendera ubutungane azobwirizwa guhozwa n'urukundo rw'Imana umuntu wese arizwa n'icyubahiro cy'Imana ko kigaragara aherereye azotangazwa azotungurwa n'ibitangazo bya rudasumbwa ugomba kubizirikana uca muri Matayo 5 ko niko kuza giturumbuka Kristo yavuze ashingiye ku matara n'amavuta hari abantu tugaragara ko turaba Kristo mugabo wapi nukuri sindi kubahenda kimwe mu bintu bizobakura mu gisuzuguro nimba Bibiliya yaravuze ngo bana bakomoka ku basambanyi ngo bana bakomoka ku baterekera ngo bazokenyuka ngo n'imisi yabo yanyumizo mwibaze ko ari iki n'ubuntu ninga kujya wowe ugendera mu nshinge zigara zicumagura umva umengo tereka matengenegere hariya aye mugabo mwisha maraso inyama ibikovu ibiki mubabaro gahinda ko nika abantu bavuka ku bagome bimeze tuhakugwa ko nuko kumvira itegeko nibwirizwa rya rudasumbwa ibyo bintu bibiri biratandukanye itegeko ni mu buryo bw'ibigaragara ibwirizwa ni mu buryo bw'ibitagaragara Imana yabisizeho uko nyoko nawe bari umurozi naramusambanye mwubaha ushobore kuramba Imana yabisizeho uko no mu gihugu aho bayitaye ujya rudasumbwa guteturura ngo intumwa y'isezerano mwipfuza ngiyiraje nirivuzwe n'umukamanye n'ingabo ngo ninde azorinda umunsi w'umuzo wiwe ninde azoguma ahagaze azoserukira ngo nkako ameze nk'umuriro w'uwushongesha ubutare ameze mwibuke Isaya yaravuze ngo iki ngo nkako ryo bacyorora inzahabu ngo bayicyoroza umuriro ngo nanje nagucyoroje amakuba kugira ngo nongere ngaruke nkubake kandi wubake kubuta utagisenyuka ngo ninde azoguma ahagaze ahazoserukira ngo nkako ameze nk'umuriro w'ushongesha ubutare ameze nk'umwerasi w'abameshi azokwicara ashongeshe yongera atyorora ifeza azotyorora bene Levi murazi mwene Levi cyayo gisigura ubu ni watangiye kumwe muri 10 bwenjo cyatumye to abintoranwa mu bandi bose muzobaze ku mbuga ya runani cyabereye ngo n'urubyaro rwe rwa gatatu muzu kutaba barashikiriye ngo abatyorore nk'uko batyorora inzahabu n'ifeza ngo bazoheza babere umukama abahereza ishikanwa mu butungane ngo niho rero ishikanwa ry'Ubuyuda na Yerusalemu rizohimbara umukama nko mu minsi yo hambere nko mu myaka ya kera ngo nzoheza ndabegere ndabashingira ingingo nzobanguka kwagiriza abarozi abarenga ibigo abarahira ikinyoma abarenganya abacingero mu kubahemba abarenganya bacingero mu kubahemba abarenganya umupfakazi n'imfubyi abacinyiza inyambukira kandi ntibanyubahe nirivuzwe n'umukamenya n'ingabo reka ututuntu ndatubaganirireko murabona kuko ndabona rero nabatanze imitwaro ngo je ndishuza ngo amafaranga ya iyi nindwi wundi iyindwa amasengesho twahariye ku Imana turenganura ikatwishuriza kuko hari igihugu uheraniwe n'umuntu nawe akifite ubuzima buri munsi yawe icyo gihe Imana ishobora kukuriha umwenda icishije mu bundi buryo itamuhohoteye sabya sawa ikagira nk'isoko ikemera ukaronka promotion ukagira iki zamubabarira zamurekura iyo ubona ari umuntu agufite imyenda nigeze kubabwira ingene nigeze kubwira Imana mbonye amadeni y'abantu yandembeje ndavuga Mana nanje nabaye ikigori ariko ndagupfukamiye umuntu wese mperaniye umwenda umuntu wese mperaniye amafaranga ntuzokwemera ko agogoza ubukoze uzomuha umunezero mu bundi buryo uzobukoze ndabarahiye umuntu wa mbere navuze ngo ngira ndamuriye ngishika muri Oman umuntu wa mbere nahereyeko kuko nashaka nahereye ku abantu bafite amara menshi sinabo bari bangoye umuntu wa mbere nahereyeko nabwe nimereye kuri wewe sinkuriya yose ngo humuriyoni ukundi kwezi nzoriha abandi babiri nabifitiye make mugongo ufitiye menshi ngo haye yose hamwe imbere aho nari nkoze mbere umenga amezi 3 ukwezi duzu twabana nasize abana bashonje bagitsiki nyene nukubona natanguye kuri deli kumenya ndateba no kuronka contact z'abantu kaje hano je nabirondere namundi yandondeje maneko eka
ni kuvuga iki rero ndavuga nti kandi nimba hari icyo Imana yagukoreye uzoyishingira inani kuko nigeze kugira igifungo cy'iminsi 3 saba Imana ingirira ikigongo yongere umugisha aya mazina ni wari izina rya mbere ryaje nagusabiye umugisha urengeye kubyo je ndaguheraniye ni kuko wanije amafaranga ahera mu shiramwe nibage wadutiza amafaranga agaca ahera mu shiramwe uzinguragiye kubyaza umusaruro nguke menshi nawe yantije yakuye ku kazi wabo naramuhemukiye cyane ariko ntabwo yari je nta kintu nakora kuko naho yari yagize ikosa yari yancereje yanyemereye samoya aya masambiri sanga baje kuyaga bace bara gukoza indavo bace bana bagura narishe ni kuvuga rero amakuba twageneye umutima ni menshi ni kuvuga rero ndambwira ati nimba hari icyo Imana yagukoreye uzoyishingira intahe ubwira utufite ukundi kuntu ukora yaciye ambwira ati ndiko ndarabw'Imana inkoreye kuvana umunsi numva ko wagiye ndakubwije ukuri misemo ko atari ndi deni zondi yana ndamufite imenge miliyoni 4 namuha wo muri yo nacankura ku deni ryose ambwira ati ndamubwira ntoya ninzoza mbarira nigusubumbereye ku miliyoni ni kuko mbembwa amaherayo ntegeza kugaburira abana naterambere nzogira na parcela nzogura ngeraniye abana nigikoni cyane mwebwe intungane kuko ariyo nk'umuntu yanzengereje ko ari mboma jenane amamagara ngo mama ndi nyina kuri promesse arazi inzugi bahombya umuryango ibintu fise valeur nk'imiliyoni 3 ko ari mboma jenane ubu ngira ari nka valeur y'imiliyoni nka 12 nawo ngira amajane weri nk'imiliyoni 3 cyangwa 4 unavuze ati nzomuherezako ni nawe nari narahaye inyungu navuze nzomuherezako kandi biremera ko ari gihe tuzadufata umwanzuro kuko sinenzi nawe ko ari umugome yamuga amazina arabakurikira navuye sanga ari ryo zina yitwa nukubi kandi n'umuvumo abantu bahera mu ruzarareza ashobora no kuba ni igisore gifise amafaranga bikanga agakomeza kiruka inyuma y'abana abandi bako baravyara ariko barakuza nawe agakomeza akaryamara mu ndayi nzobivuga je sinzotinya kuzirukura muzamwiswa ko hari imivumi bakurikira kuko amaboko yanyu muzohagurutsa ngo mwice abantu azovunagurika mu zina rya Yesu Kristo nukuvuga ikiriya ngomba mvuge kuri utu tuntu sibyo ngobo nk'abantu turi muri indwi yo kwishuriza amadeni urabwira Imana njyango ubu nigeze gusagiwe Imana sanga nasanze ndi umugome n'amakuru ya rutani ngo ndi gusomba ibisomo ngo abakristo barafashwe ngo ndi kwirukana amashetani narakujyajyanye nje ndakwiba nkuko gusimana naziko nabwiye nti naco mfite no guwa n'ubundi wari wasabwe duke natwe ndatukwima mugabo mereye umunsi mu 2022 sinzongera kukujyajyanye ati ahubwo ugira ngo imbabazi umushara wa mbere utangura umwaka nzokoma ndawubiba mu bwambe bwawe buri ngakuribukira kuri yisi gwera icyo gemba nkuwe kwigisuzugura ni wowe kingaruka nako kukutanze mba nkuwe kwigisuzugura nta mwana w'umuntu azovuga ngo narakuramiye hari umukristo yigeze muga kumimba amajana ndabibabwira muri komera aravuga ati kubwinyigije watanze misemwo kandi sinye muri komera Kristo ni muzi nace ndabibabwira avuze ndi kuvana mvuga Nubare ari bisuzugura muzakugwa ko nuko mufashe umwanzuro ngo turi ko turije nimbuzi ko ari kimwe mu Imana nukuvuga hari isengesho gitaguhiga umuhigo isengesho rimo guhiga umuhigo Imana yagomba cubwima ati Imana numpezagira sinzongera kukujyajyanye niba ndi kimwe muri 10 nzobizana mu ngoro yawe nuvuga Imana nayo birikitera intege babasuku bayo kandi ifise uburyo bwishiyo bikoramwe mugabo nimba yarabishinze nawe ubyankiri kubikurira yiki karero ushobora umusaruro ngo niho rari shikanwa ry'Ubuyuda na Yerusalemu rizohimbara umukama ngo mu misi yo hambere ngo mu myaka ya kera ngo nzoheza ndabegera kumvira itegeko rya rudasumbwa ugashira mu ngiro ibwirizwa rya mushobora byose Imana irakwegera ico ni cyambere iyi kwegereye ikigushingira ingingo iyi ngingo iba ntabanduka kandi ingingo y'Imana rishobora kwishinga ngo ikwice cyagirene no yishinze ingingo yo kukwica iguhuza na myuka mibi n'ibimwe twabona kuri akabo uherutse nabibaganiriye ngo nzobanguka kwagiriza abarozi nuvuga wa murozi yahora gutongererako wa murozi yari erega hari n'abantu mufite ikizingo cyo mu mwuka ku buryo ku musozi wanyu bagomba gukora gasha imyuka mibi ica kuri wewe nimbura umunyeshari umenye ko ari wewe wimika abarozi bo ku musozi wanyu wewe nimbura umunyeshata n'igicuncu ufise atanu umugomba ufise umenye neza yuko ni wewe wimika umurozi aza gukorera mu karere urimo niyo mpamvu ushobora kurya mukikangura urusha ukarya mukiruka n'imbwa kandi udasambana
ishari ryonyine riri muri wewe niwe wimika abarozi bose bakuri uwo musozi iyo bakeneye kuza guhura imigigo yose bagira bayigira kuri wewe usanga urarana n'ubugore bw'ijoro ubugabo bw'ijoro barabara kugaburira barabara kugabira barabara vuga ijambo kuri wo bapfuye bagize burya rero utegereza kwisuzuma ibi rero bikugwa no kwisuzuma kandi iyo wisuzumye uhuza n'itegeko rya rudasumbwa rero iyo maze yavuze ngo ndiko nishuro cya kibazo ngo icya 10 gitangwa ryari iyo umaze kwisobanukirwa ntushobora kwisobanukirwa utaramenya neza ubundi impamvu imwe Siraki yaravuze ngo burya ngo umubiri ngo igituma tuwita ngo nuko tubona ko iyo twawitayeho ugira agasura buriya kugira ngo wumve icya 10 nuko ubibwa mwinyota yico gitanga mbwa ninko biba mwinyota nshingiye kukwigisha ibiri mu bwonko bwanje nzoba nihenze mbwa ni nakijambo ry'Imana tukarisabikaniriza ko Imana izovuga ngo bahuje umutima reka ndahabe turukire umutima muranda nawe ubyumve numara kubyumva ukabikora Imana izodushira mu rugezo rumwe ndetse na migabane yanje ushaka kuyigabana gatatu nka Elisa na Eliya iryo ni ryo banga aho ubyumve rero uce byumva ahatangiwe kimwe muri 10 ariko kimwe muri 10 burya kiri imigwi mugaba Kristo benshi uyu munsi tubayeho mu buzima bumwe ugomba kubisobanukira gusoma muri Tobito mu kigabane cya mbere nukuvuga rero muri ico gihe umaze kubitahukirwa Imana ifata ingingo yo gukura icitwa umurozi ku buzima bwawe okay kwagiriza abarozi nuwa wa murozi yaja guterekera Imana ikamubwira ati toka gena mwana wanje ntibakorako nico bita kwagiriza umurozi kuko bibera mu isi y'umwuga kuko nawe abayabikoze atakugishije inama abarenga ibigo ubundi abarenga ibigo bazana igisuzuguro kuri twebwe iyo bana n'umugabo arenga ibigo niyo ubona ko ataca kugira nayo bari inkoni itaja kubyera hanze cyangwa ukavuga uti na n'umugerazana none agerana kapoti ngo musigaye mubatekera amakapoti mugiye bana n'abarenga ibigo nukuvuga ubu nk'ahantu hari igisato ubundi buriri buri mu mugore cyangwa umugabo arenga ibigo haba hari igisato cyasaba abarakanu gatoyi mushobora gukora mukagikorokeramo nka kujya kwenda sakorokera mu nda y'ifi wowe nuko byari mu bugome bw'Imana igisato kica kikumira cyane ushobora gukora gato kigatera ifurufumbi ukabura amahoro nje gituma abantu hamishavu hame imiryango urumva Imana irakwegera ikagushingira ingingo muri uko gushingira ingingo ikigukora ibi bintu iyagiriza abarozi igihe cyose umurozi hari umuntu agiye kukuraguriza gutongera canke kwabura imirima yawe Imana ifata ingingo kuko muri mu itanguro 15 baravuga ngo bazoteraterana bazanana inzira imwe baje kugirana canke bakuvuga unanje nzobazibiza kandi nzobasanzariza mu nzira zirengindwe abarenga ibigo nakibabwiye no kuvuga ko igukura kwa mahane ishavishari ibi akavuruma iko ubuzima gatatu abarayi ibinyoma ni bande ni abantu bagomba kugusuzuguza kuguteza icangiro bakemeza ibyukora kandi atabyukora ibi byose bikugwa ibi umaze kubisobanukirwa ko bikugwaho nuko bayitegeko rya rudasumbwa basuba wihereje abarenganya abacingero mu kubahemba urabyumva uvuga wakurenganije wamukoreye ntaguhembe na wakugwa ko nukutanga kimwe mu 10 by'umukama nta n'umuhanuzi nta n'umusaseredoti nagusengera nafite uburenganzira bwo kuzoya gusaba kandi afite itegeko ryo kugusengera nugenda ukazubona baraje ukurira trashe ya mbere ukayarya utamugarukaniye kimwe muri 10 uzomenye ko wishuzanye umuvumo mu buzima bwawe ndabibabwiye simwese ziyojo murazitembereza ndabizi genda kurujya muntu yagusengeye yikorewe umutwaro wawe ntukamurenganye kimwe muri 10 kimwe kuko hari gihe aba yagusengeye ingwara ugasanga ubutunzi bwawe bwose bwari guherera kwa muganga hamucugananya n'umuntu ndabivuga uko biba bigenze buka w'Imana nanyemereye nzevuga ndi mu yindi nyigisho urumva abarenganya bacingero mu kubahemba wararenganijwe mu guhemba abarenganya umupfakazi n'imfuvyi hajya bashingura karimbi ibi mu bisobanukirwa nk'ubugiye mu mategeko mu gitabo cy'amategeko 27 cubibona imivumi hari 12 kuko ibivumi iri mu 12 mu gitabo cy'amategeko mu kigabane cya 27 itandukanye n'imivumo 13 iri mu gitabo mu kigabane cya 23 cya Matayo Yezu Kristo yavuze yashingiye ku mwuka gusa kwa yashingiye ku bakozi b'Imana mugandi ni mu buzima rusange sibyo ngo abarahira ibinyoma okay abarenganya bacingero mu kubahemba urabyumva wowe wishuza imishara abarenganya iyo utanga kimwe mu 10 bavuga uti witeka uruke ko ntigeze nkunyanganya kuvana ndabimenye
abarenganya umupfakazi imfuvyi nimwe by'ukurya iby'imfuvyi by'abapfakazi babaha amahera ya mitiwere mukaba murayari yareka mwabakirisa ngo bacinyiza inyambukira kandi ntibubaha Imana. Aha rero Imana ikwakira kimwe muri cyo iyo nuvuye umaze kubyigishwa Imana ibigushira imbere ikagushira imbere umuhanuzi ikagushira imbere umuntu ameze nk'abandi batista akubwira bwati zibiri mikobe ko ceceka mwabana binciramwe pana ndavuga gurumva mwana wa pasitori mu muryango wanyu yari y'amasere mwanyu yari iki kora iki Imana ishaka ko mukora ngo ngako jewe ndi umukama siminduka ariko mwebwe bene Yakobo ni murayiba ni kuvuga mwebwe muri kamere y'umubiri nico bisigura bene Yakobo biratandukanye na mwene Isirayeli no Imana yivuze Isirayeli bivuga uwo yahinduriye amateka ngo kuva mu gihe cy'abasakuru banyu mwagumye muja kure y'imigenzo yanje umva muri mu migenzo y'isi imigendo y'idini binabyo biriyica n'amazi gusa reka ngo nimuyizigame ngo nimugaruke iwanje nanje nzogaruke iwanyu umviriza ngo nirivuzwe no mukamanya n'ingabo ngo yamara niyo ndababwiye ngo nimugaruke ntimubyumva mwebwe ngo bavuga muti tugaruka mu biki mbega umuntu arashobora guhenda Imana muribwira ngo mugaruka mu biki nigiki tutakoze turasamana turiba murenga itegeko rya rudasumbwa ngo ariko muguma mu mpenda none muvuga muti tuguhenda mu biki urumva wewe ninde agitanga gitangwa ryari iyo uvuye mu bubeshi ubesha Imana iyo igicacu bimuka mu buri munyakinyoma iyo uganda ugaseba wadukuye witakawe tugira Kristo abasamanyi ni mwihana Imana ibaho umugisha cakira imodoka cakira umugore cakira nanihi cakira nanana varakira niwa uzakinyo niwa uzagitwa niwa uzagi ekada nabari gicacu micu mukama no munyakinyoma nawe wati munyakinyoma uzokubitwa kabiri ngo nitsi umuciye kugira ngo ngizitera bwo gamwe Imana mwayifashe nk'inoze mugi Imana iyo iri seriye we Imana uri seriye kandi uratanga ubuseriye bwawe ukabuha waseriye nitogose ngo uri seriye ngo tuguhenda mu biki ngo mumenda mu byerekeye ikigira 10 no mu byo mugerura yamashikanwa ibiki n'ibiki yumvira nk'ubu wawe urabizi neza ko kugira ubatiriza umwana kugira ubatiriza umwana hari amashikano usaba kandi byaganye n'umuryango wajya kwereranya jewe ndabita ibibura bwenge nk'umukozi w'Imana agigitura akavuga ngoma kamusororera agaca kubitamo kandi ubwo bugome murabufise ndabariye je nasangiye ntigiye gusangira jewe naraganiye ntigiye kuraganira ndabarahiye jewe nagize Maria je ntigiye ubwe tuzomena amabanga hasi byano byase mukanyera ko byaje kuduteza imivumo ngo twarabiyorobetse aba imivumo yanyu ko ari yadukurikiye ngo twarabiyorobetse ngo waramaze kabiri ugo rwamunaniye gwaherekejwe niki gusangira nta n'umunsi n'umwe nasimbye kurima mu bakozi mugana arasangiye ko twiga ijambo ry'Imana ku munsi wa gatandatu nta munsi yarabize amakona agiye ntagiye kwishure ndimye abakozi barimo aho barimye kabirejo kuko je naratwara akavika nje nkagukebera ugasigara uravuga uti wa mwana arasaze ngo anashaka ngaherera ku mugazo nakuranye imbaraga zo gukora mudafikira ngo nari umukecuru w'irindwi na rimwe ngo cyangwa ngo nari mfite imyaka 40 ikada ibyo nabikora gwa mfite imyaka 9 jewe musi nagiye kwishure abakozi batandatu aho barimo nagiye ati iminsi mwarimye muzoyiriho uyu munsi nafata akavi gato yinkagenda nkavuga ati mwekise igipande cya kasi nabarenganye tukagenda wa mwanya ukonse isuka ngo ejo tuzogaruka ko ntibaba bakora ibikonkwano bakoze ibikonkwano nabo bace bacira y'ugwiri urugo rugatanga kumera ibiharage nari imfura nabwiriza kuramira mama yari afite ibigwara ko rukuntu yatubyaye turi ntareka nareka reka sinigaza n'umunsi umwe atwijambo ry'Imana haciye mama kugura kayari kamwe gwikazimwe kandi kazi yabugiye ngo kikiyeri kimwe kugura kayari kamwe kakambwa yarashira ko viko anite yatonze nta n'umunsi n'umwe ndabarahiye gusangira kuraganira bica birankurikira no mu kwigira mariage nta n'umunsi n'umwe je wante nagiye ngo ngiye kwigira ubugeni ndabarahiye reka mbabwire ikintu kimwe nimba mwika ngiyi bibiri
twatwaye amakete naho nyene jewe mbese nk'ubuhoho mwombaza ngo ikete rya Marene rya ngo byagenze gute ayo manyanga mukora wa mwuka w'idini ni uri kubica kibyo bitegereza kugukurikira nari mu Kristo havuga nari umugabo wanje barabagenza akabamagara ati ngo tibuke rero tuzogira ubugeni ngaha muri paroisse yatukuzuza nimba amafaranga ari meretwe tugatanga mwe by'ukwicara tumugore bizogenda kunukunuku ndabizi ko ari gitabo baduhaye mugamba bwije kuri kwico gitabo ntari kuzingurana page zibiri nta nuko nari nzi ko cyo kubahuka ku bantu ba Kristo cyangwa igitabo cy'ikinyarwanda nuwamaza ati cyare yakandazi ko cyariye mu ntoke zanje Nagawa n'umugabo ati kinico bamaye ngo abagore ngo urugongo bigirako ati rero uzogenda ukirabe nawe ngira yarandinya ko twese twara ba Kristo ntitwari ko kwakurana simwe gwe murabana ama filme pornographique hari hafi filme pornographique yari ama position none mwaza ngo ndiko ndabesha jewe hama ngurumva ngugwa ruguruwe n'ibirori murya n'ibikanzu bigera mwambara niyo mpamvu mugaragara ngo bafite imitima yirabura mwatakaje akanovera k'ubuzima genda mwimbe mufete muri Bibiliya imivimo twikore mu batingana gutarika iyo narayi naye mukaba muyikugwe ko nkuko nayikuwe ko muzina rya Yesu Kristo Jewe musi wa mateka ndawuranyigishika mugabe kimba batani mukizi nuko ara abantu muri gukenyuka mutabwirizwa gukenyuka kandi mufitiye akamarisi ko muravuga muti ngo tukwiba mwabyigishijwe n'abandi mwabyigishijwe n'abandi tuguhenda mu biki ngo mumenda mu byerekeye kigira 10 no mu byo mugerura nuko hano ariko ndababwira mu byo mugerura kigira 10 cyo birumvikana mu byo mugerura niki ugasanga mu idini ryawe ngubuye mu kubatiza abantu aha kuvuga ati reka njya kwiga numva inyigisho ugasorora umumenyesha Imana ukamuha mwabamenyesha Imana mwe muri Eklezia tuvuga ngo nabamenyesha Imana ndababwije ukuri sindi kubahenda tuzokwigera wemera umurimo udashoboye ngo nuko wagiye kwiga imutumba tuzohirahi nuvuga ngo ugiye kwigisha umugabo n'umugore ntuzobigisha ibyo ugirira umugore wawe cyangwa ibyo ugirira umugabo wawe bigisha ibishingiye kuri Bibiliya kuko nawe ari ibyakunaniye warabyawe we ni waremwe hari ibyakunaniye reka guhengama niyo mpamvu Kristo avuga ngo nushingire nawe imbere y'abantu nzogirane reka guhengama nugera imbere y'ijambo ry'Imana nuko ari na ngombwa ngo Imana ifate ingabire zose ziguheretseko Sobari intege nke gose kandi Imana ntigira intege nke z'Imana ni zisumba cyane ubwenge bw'abana b'abantu ibihangange muzi kwisi ba Elon Musk ariya gafata ugatanga igituri ho kuganda mu mubano ari Kristo nkuko babishinze buri kwezi tituragemura abaseseda turagira iki turiyubaka turagende ngo buri kwezi akugashikana ugatange uzoregira liti ukumvu ugasanga uburenganzira ariko bari kuntu bari bahinyanya mu paroisse mu mbwa n'ubundi ndasa nuko je gusa ibyo simbyiga simbyitaho muga ndazi ndashingiye no kubyambaye ko nanje kubatiza abana kuyo nibutse ngibatisimu y'abana banje numva gahinda n'umutima wanje nkumva womeneka namwe muri gufata gusa icyo nemera nuko mwisi y'umwuka icyo cyo ndakigeze ko nagahinda kako konyice ndakigeze ko nagahinda kako konyice iyumve umwana jewe sinigeze nicarana na se ngo tugiye kwigira batisimu Erega zamureka Imana yatugize ibiraro iratureka turababara kubera ubuswa bwacu mugano kugira ngo namwe nimubandanye mubabara ngubu umwana wanje yakuraga office nk'imyaka 10 ati mama nukuri ngiye kwigira batisimu je nkamuhare nkamubera inambamye never babatijwe je na se tutabana bari inzoya nitwabihuriza ko ntiyabyemera Undi musi Imana yo gaca kuri mushike wawe umubikira agataba abana b'abapagano tunze mushike wa nakabari waramutunze aramujisha umutima byo nibikigwamana byose mwujuje ukareka guhagarara ruguru umugabo ukatega ubwoba na mushika wawe yubatse yindi community atazi n'urugo icarejo atazi kubana n'umugabo n'umugabo atazi igisi icarejo ahubwo ati mpereza abana babanyaga umugore yakerewe imbugite ariko mwabakomeye Narabwiye Imana izona ritekingira mushiki wa Yohani Batista mbabwiye ukuri nirenganira na myaka 3 nzomara mugabo ndiho kuko n'Imana yandiriho
la meti mortelle. Niyo mpamvu umushaho ushingiye ku ibwirizwa haraza ati rero amafaranga y'impuzu arahari, ni ukuri arahari. nta n'umunsi n'umwe nigeze nicaye ngo numubikira ngo numumenyeshamana ngo turi kwigira ibatisimu uyu mwana, nta n'umunsi n'umwe Imana imbere cyabo baba babyujuje. Sinigeze menya ngo pare n'umunsi wamaze ati pare w'umuhungu wa mutoyi yitwa ndamazina yiwe, pare w'umuhungu wa mukuru yitwa nde amazina yiwe, ndabarahiye. Ahubwo birahimba imfura yanjye yapfuye itamaze n'umunsi umwe, itari amasaha 80 maze niwe novuga niyabatirije mu biganza bya mama yari amufise. Uko haje umusaseredoti kutura mu masaha 10 yavutse nka saa 5 avuga ati narose anitabye mwana w'umukobwa mwiza. Ti ariko umwana w'umukobwa ntibamubonye, asanga umwana arakomeye. Ti rero mwamwisidinire ntabwo ati je ecography yambwiye ko nzobyara umuhungu none ngo n'umukobwa. Ti sinzi ko azoguma ari kindness ntabyo nzi. Rero abuge abazungu nabo bakunda gukora umuzungu, bakunda ibintu byoroje. Avuga ati okay, ahishize notre ange. Shira hishize notre ange kuko arazi kirundira abaye mu Burundi imyaka myinshi. Shira hishize apana ahishize, shira hishize vuba nushira Imana ishize notre ange, mu marayika wacu notre ange. N'ubu niyo byanditse kumva yiwe. Hari nko masaha 10 z'ijoro yararangije imisabaye amasabaye kwisi. Uwo novuga ati niyo batise wo musasedoti yamuhere mu biganza bya mama ture mu bitaro, navuga ati ngira ni mama ari marene we ntabyo nzi. Narwe ko bashengereye umwaka umwe. Sinzi n'uwamaze ati pare w'umuhungu wa mukuru ari yitwa nde ntawonzi. Pare w'umuhungu wa mutoyi kubera kibaje ati okay nabahungu okay nzimenye bapa. Ndavuga ati yamara bura musaza wanje muhe n'umwana no kuko twe mujyango wacu turahana abana. Bura nani inshuti yanje n'abaguze mvije baba Kristo uko bangana, bazomanurira abana banje. Nari bise n'abakuze bari seriye gose kandi baba Kristo kubwo ashobora guhanura umwana akumva akanamutinya. Heka da nimba bahuriye umwe ngo yakorana no mubikira mushiki wiwe nawe gane bavura uko uwo mubikira atandukanye n'uwo bakorana niko nawe atandukanye n'ubya mwana wanje n'umwe azipara icyo kubyo kuri mwari ibintu mwibaza ko biriho bitari uko n'ukugoreka wiyorohereze. Urumva turazinanye okay, imisiraje sawa ni nawe ofisi mburi okay, batisimu ngiyi ariko basha hariko ba Kristo mumbwire ndababwiza ukuri Imana iratunuye igidini Imana nacyo bitwaye. Ngurumva hari abandi bana turiko turica. Hari umukenyazi yambagije ikibazo cy'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubwitonzi Sagesse 3 gwera ku murongo wa 16. Reka ndahitize gato y'imumbabarire, ndahitize gato mumbabarire mwumva ingene twishe turaba yumva twarakoze amaraso birakomera. Jewe mungirira ikigongo muze mu byumba na karumenga nigeze kuhavuga igitabo cy'ubwitonzi 3 umurongo wa 16 ngo ariko abana bamuka kubasambanyi ntacyo bazoshikako. Ubu imivuma abana bacu bikoreye mwebwe mubaza kwipfa he? Ndi kuvuga kuri bya bintu bibiri Imana ivuga ngo murampenda ni kimwe muri 10 no kugoreka amashikano. N'uwico twategerezwa gukora amashikano y'amafaranga Imana irayujuje inzabu n'ifeza n'ibyo Uwiteka Zaburi 24. Mwarishe mwarirukana Imana nimwamenya ko amaboko yanyu ariko amaraso kuko ibitekerezo bibi mufise. Abana bacu niwe ariko barahahombera. Wiweze umwana ugavuga ngo umwana yananiye yakunaniye niwe. Nimwige no kurera abana bacu babana n'ababyeyi babagome batabanye neza, ababyeyi babasambanye, ababyeyi barenga ibigo. Nuba nuri umubyeyi usigaranye abana bawe ntuzovunireyo ngo wagipfuwe ngo urandiye siwe. N'umuvumo wa Bibiliya umuriko umva ngo ariko abana bavuga ku basambanye ntacyo bazoshikako ngo kandi uruvyaro rwamuka kubarenga ibigo ruzotikitswa. Ubu uyu mwana niwo kuvuga ngo reka ndamugeranye n'umwana wa runaka. Uyu mwana urazi uri umugore sera mutara musambanye ariko we n'indaya. Uku nukugoreka ngurisa kuko wamubyaye akomana uzutugirira ikigongo uzurare yagise tukibisobanukirwa ugaragara nk'Imana, tukibyumva ugaragara nk'imbye. Umwana Bibiliya ivuze ngo usambana ngo nazomara kabiri. Bibiliya ivuga ngo ariko abana bamuka kubasambanye ntacyo bazoshikako. Bafise imivumo ibiruka inyuma. Washira umwana mu winduka weruka umwana afite ubwenge ukaburiye ubwenge bwagiye.
wabyara uwundi mwana ngo twura kuri kijukanira ko atambuka kandi ataruzi ngo ukabona se ngo namwambika ikibutura bibambika ibyo bubutura mwatsi kibutura mu mwuka icyo kivuga ngo se ngo najyame mu murera mutambuke ubuje ngo ndafise nk'ikintu nokora ngo nguri imivumo ku bana banje n'uwiteka wenyene Mungu mutagerase ko atambuka ari kibebe ciza agenda ngo ngurumva ngo umukozi yamurera kora avyari dai kana bakozi babiri ukazi waje raza ngwereka mu makeyiriza ngo mwana urabwira se ngo mushiye mu murere ngo mutambuke ndi kubera iki ngo nazotambuka ngo umwana ngo arafite ikibazo kandi kiva kuri se ngo umuhungu we ngo ayo ari umukobwa yabari wewe ngo umwana w'umuhungu afite ikibazo kiva kuri se ise ndayibabwira ngo nibyo ngwe ari icecekera mukozi nibagiye kubimbwira ko yabikoze nagani cyuza gukora bazinabona mugabo urenganura umwana wanje kubera iki nanje sinatawukirwa ko ari uwundi mugirwa mugiri nabwiriza guca ndamusengera nani Imana izomora ibyo nazi mugu umwana wanje azobizira urera ngo bugacugana ukariyo karyama ngo namuguriye amapanaro ngo namuguriye nifera yakumugira nife kandi muguriti mwana wajewe ngwino tugende ku bitaro ujya mwanya umutwaye kurabo bandi bana ujya mwanya umutwaye kugira utwigoro ujya mwanya umuhendahenda uwo mwana nubimuhera kiri muto icyazo kwandika iki uburi kumukura kuri ya mivumo Imana iravuga ati wa mwana ari itandukanije nyina ari nico yamufashije none namwe umugore acagira ibyo bikomere ati reka mvumishe umwana wanje ise nawe barabona yuko nawe yadutaye ukabikora mu bwiboneka da tuzotinye gukena kandi uwagukenesheje abona uritekanira Imana izogutera iteka ibanje kumujisha ngo wabanye zijya mvunja wabanye ingena genda gusa wabanye ingana abana biwe bananutse ikizi mudidi muhotore ariko je sinsaba kudida ibi rero ngubu we nk'umugabo abyumvise aravuga ngo ndenganije abagabo no nabwo ndiko nigishagwa na karonanze mugabo ibintu nk'ibi keshi niba ku bagore gusa umugore arenga ibigo nawe n'umuvumo urenze abana bawe nibireve umwana aja kwiga akanyura umoke umwana muri gushira akagira ekore busoniye ngo ariko abana bamuka kubasambanye ntacyo bazoshikako kandi uruvyaro rwamuka kubarenga ibigo ruzotikizwa ubu ndabwira Imana n'Imana nk'ubu kubyukuri rero burya mwebwe mufise imanza sinzi warotse wambwiye ngo nane yanita ko twigisha kubabarira ure no kumega ntubabarira jewe yo ijana kwijana burundu n'uguhera bigahera gose kuko jewe byanje byose babitwara mugano ntwara umutima icyo kitiwe nabone n'Imana ngiweza ndiko ndabaganira rya jambo kugoreka kuko ahantu haravuze ngo n'abana bakomoka kubasamba cyangwa kubarenga ibigo boramba ngo ntacyo bazobazerako umva nabo bamara kabiri bazopfa ari bigahugaho sindi kubivuga ngo mbyatuye ku bana banje ndi kubibavumuza kandi abibaganira muzorabe n'ubukino bwabo muzorabe n'ibiganiro byabo ndabibaganiza nibakore babizi nabwiye ati amakosa twakoze nimuzoyakore ikose ryaso nimuzorikora abagore banyu ikose ga mama wanyu nimuzorihore abagore banyu ntimuzovuga ngo mama ari twararitse ngo araturera ngo turakura ntiyitaba Imana nakagahengwe ni kubera Imana nakagaceri ni kubera Imana nakagafu ni kubera Imana nakagahuzu ni kubera Imana ntimuzobihora abagore banyu ni kubera Imana si ngombwa ngo uzorongora umugore w'imfura kuko burya igitigiri wavukiye ko gifise isezerano ryaco mu isi y'umwuka cicubwirizwa kubaco wamenga umwana buri kuramuvuna eka da nutamuvuna avunitse mu isi y'umwuka n'ikibazo ariko mu kumuhana ibuka ko hari umuvumo se yamushizeko canke nyina yamusizeko ntukamugeranye n'urya mwana yabyawe n'ababyeyi b'intungane afise ikindi kintu nyokumvoma bipfa Mana tugirira ikigongo ngo kandi mumere uko ubusaza bw'abo bana bavuka kubasambaye no kubarenga ibigo ntibuzosonekwa ni wa wundi asaza ameze nk'ikidaje c'ingoroje nimwibuka mwana Sirake 41 ngo mu bintu bindera iseseme icya gatatu yavuze ngo ni iki ngo yanka cyane urunuka ngo ni umusaza atagira umutima asambana ngo niyo bapfa n'ingoga nta kwizera bazoronka nukuvuga barakenyuka niba abantu usanga bakenyuka ataco basize ngo nta nuguhozwa ku munsi w'urubanza
kubera ko iya mivumo abene ko abaziziki niyo mpamvu n'uyu munsi bene ko basigaye baracyakoma indunduru imbere y'Imana ngo hafi y'uruhimbi rwa Mukama ngo niho ngo nakanuma ngo kirongera iki ni ibintu naho Imana yabatera iteka ikabarungika muri Yerusalemu ikabakuraho imibyimbi ikagwisha imvura muzosomeza buriya 84 yakanibikaza abanyugwa bakubabwira ati Uwiteka bahora gutaka kuko bazi yuko hari ikindi kintu kinyongobeza ibyo baronka bisaba byinshi wamaherezo y'urubyaro rurenganya arababatsa urubyaro rurenganya no kuvuga ubundi kubabyanditse muzosome neza muri Bibiliya y'Igifaransa no kuvuga ni nk'urubyaro rwarenganijwe rero Bibiliya iravuga ngo ibirare dini rishaka kuri bigisha kuko ni rya dini nyene riza ngo urumva ngo turamutse genda babwije ukuri je gusimbanize kuraba ibintu cyenzi izikora ibintu bikamuvuga ngo gutanguza amadeni ngo biki nibiki cyane buri nayo Imana yo midini nta bantu yerega je ntabonyoboka reko mushaka wabwira ngo cakira umuduga ndawukure nutubaha Imana uzowuhabwa nande ko nico uzari giporoporo kizoguta mu mwonga ngo cakira uruguru kure ngo wapfa umupfuta byaye hako uwiteranya na rudasumbwa ni wubaha Imana uzowuriki dabora urugo ni inyungu y'Imana gusumba wewe kuwupfa muguru rwo rugasigara Salomo yavuze ngo ibyingu by'isi ngurabyiruka ko ngo ukandika ibitabo byinshi ngo mugike waje ngo nukugiye kugena gutamenya ko uzobisigira zosigara bifata nko kushaka je nkunda babajije ngo ubiyo muri ko murarenganya hari ikintu mpora ndabankaraba umuruhoma magize hari ikintu cyanshishije bugufi umuruhoma magize mu 94 njya namba 93 mugo ubundi papa arafise amafaranga ku makonte mugabo ndibuka ko afise amafaranga muri Kopeke niyo yari hari cyane Kopeke na Poste simbyibuka mugabo byasaba kuko papa na telefone yari bwaze yari deplacer yari makete yakora byasaba ko abantu twagura amazu yo kuri centre ngo tuve mu mazu y'ubuhungiro tugura inzu zo kuri centre ahegereye igishirika ahegereye position panikambi ni kuvuga byasaba ko bamagira ingendo ndende cyane ayo mamoto ntibyari bwakomere bujya mwebwe muvutse muri VIP kandi aho mumve ko atari kera 93 sibyo no kuvuga ko cyera afise imyaka 9 9 no kuvuga ngarabiro mama yagira imfuro yiruka ku mucece yiriga ubusa ashika mama susumira giriki mwarabaye matongo uyu munsi nta numwe tunavuka narikana nayarima si y'amatongo wofatwa ngo akugombore tuyaharura mu buzukuruza tutazi ko tuzobyara bona nabo yabyaye bariko barakenyuka atanabo basize jangana bati mbuso muruho muri iyi si wa musi yisi ubwo gwa ntuze ngo Paulo yavuze muri Timoteyo 1:6 nuronka ibyo kurya n'ibyo kwambara ukibyaje ni wabirekera Imana niyo nataukiye Kristo ko ari Imana nzima navuga yavuze ngo uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi Davira nesi yabariyo matongo no funzwa nk'imfura yiwe yakunda akamfungura ni yabariyo matongo yagizene ubungubu na nyabuzu kuri ariko mana we ndavuga abantu bariko bararima ariho nabo tutazi mugabo wa mutima we urumva ngo ndabyitiriko ngo bibi byanje ngo bya ndi uzorenganye mugenzawe tekana Kukwera rirariga ibintu bigaragara ibi nubuswa nubugorye nubugome urobwira Imana uti mibyenge n'ibyo nywe cyumva ibindi byo gusevinga ko ari gizo kwimi byo saving ikakwima ingwara kuko amafaranga yawe wabitse wari uyakeneye kugira wivutse cyangwa ndimana ukarabuti mbese urugo rwanje mbega pare we bimeze gute mbega manini bimeze gute mbega abana ugasanga ahubwo ruguzi ngo ruriho mbwane esthetique y'inzu ni huriro ry'abantu hari amazu menshi arakinayi urumva ari hotel ari boîte atandi kindi kintu nakimo muri kuko mwavugije radio bikema umunsi mukora ko musoma mugatamba mukaronka byo kujya mukarya byo naho bitandukaniye n'ama boîte dono uruga Imana ishaka n'uruwe hari gihe ruzo wa mu nzu ya mitego yandi yunamye mugaruka nezera Imana rukubaha Imana wabyumvise ndiko nisho cyakibazo ngo cya 10 gitangwa ryari banzu umenye yuko mugihe utagitanze uburi kurahenda Imana kandi umenye kwitegeka Imana yaganditse na idini rito bikwigisha rirahari nanjye ndabikwigishije ni wo byumva Imana ikamumugisha
ngo umuvumo muri kumwe kuko muramenda mwebwe igihugu cyose nimuzane ikigira 10 kitagabanije mu nzu y'ububiko. Inzu y'ububiko ni nzirimwe amasezerano y'umukama. Iyo nayo niye nego birako mufite amaso. Bibiri iravuga mu gitabo cy'ibyacu umutumwa Yohani ngo mwe mufite amaso ariko ntimubona, ngo murambaye ngo mwibaza murambaye kandi mugenda gusa, ngo mwibaza murabona ngo kandi yageze ko mugura umuti ugusiga ku maso kugira mubone cyangwa mugura impuzu zo kwambika isoni z'ubwambure bwanyu. Mbibasomere mu nzu y'ububiko bw'umukama mwe murahazi. Dawudi yigaze kuvuga ngo Uwiteka ngo sishimye kuba mu nzu y'ibiti by'imyelayo nawe kiba mwe mavuga ati nabasaba ko ntibari bwigere biyumva ibyo ariko nako babishobora kuko bagendera mu bugaragwa mugabo bayitegeye ujya rudasumbwa. Nimufatira mu idini muzamufashe kw'Imana ari nswa mu myaka 40 yagendaye mu Isirayeli mu bugaragwa kandi nawe yatangira itangazo. Dawudi aravuga ngo rero Imana avuga ngo mbese wewe wonyubakira inziyi ko atahandi nibera keretse mu mutima unyumvira. Salomo 30 ngo ikinezero umunezero igishara cy'umukama ni kwibera mu mutima witunganiye. Ni wakira umusara ukawikorera Imana izogukunda na Kristo azogukunda. Uzabibwiwe na mutima w'Imana kandi ngo Imana izozibe muri wewe nawe Kristo abe muri wewe mwibanire. None icyo gihe abagore bari mu karere kawe uzosenga bakire, ababoshe babohoka, barusha bagirene, uruko umusambanyi w'indi bintu nk'ibyo. Ngo nimuzane ikigira 10 kitagabanije mu nzu y'ububiko kugira ngo habe ibyo kurya mu ngoro yanje. Ngo ndabasabye biba ari byo mungerezako. Urumva iyumvira we nk'ubu hari ibintu byinshi cyane sibyo. Mwumvirize igituma abakristo namwe mukwiye kwisubira ko mutazi ari ikintu ngundira Imana tizokwigera iguhagaye ngo uvuge ngo urumva ngo umugabo wanje ko yarangiriye izavuga ati warihanganiye ubugome bw'umugabo wawe, warihanganiye, wararondeje itegeko ryanje cyo rivuga, warabirondeje uragomba no kubingeragereza ngo kuko bimeze honje nawe ku munezero komereza aho nyene mwana wa jewe. Imana umva inzaya rekara ivuga 10 ngo kuri uwo musozi zotwambura umwambaro w'ikigandaro twambura umwambaro wirabura ngo itubagere bibyibushe uzobikura hehe wewe kwibye Imana itangura kubiduha n'ubunyene jewe yabimbagiye. Impamvu senga ugasambana bikemera, ugasenga ukaraguza bikemera, ugatazira ukongera ugatongera bikemera. Nawe uri njya pe uri njya ngurumva ngo hajya ngo mba niyeje iki none uzobihoramo nibyo ngareka basukure ngo n'ugwego rumwe rudushira mu rundi gwego. Urumva ngo nimuzane ikigira 10 kitagabanije mu nzu y'ububiko kugira ngo habe ibyo kurya mu ngoro yanje sibyo. Ngo ndabasabye biba ari byo mungerezako. Nuvuga hariho n'ibindi mwokora mugabe ibyo mbasabye mungereze ko nico. Nukuvuga wo kwigora wo fasha imfuvyi wo batirizwa wo batirisha abana wo basengesha ugira ibyo byose bigaragaza ubunywanyi bwawe n'Imana. Ariko mbisemo kwiki kimwe akakamwe mu by'icumi mufite bariko mungerageresha abane bacu. None wana bavuze ngo ekadangu ibyo ngo janga urumva nyene ngo nararabye ngo usanga ngo urumva ngo wanutse n'abanyabinyoma ni wowe wafashe nk'abanyabinyoma kuko Imana nimona ko munyabinyoma izomukenyura canke muzibyo umuntu. Sinigyo gusa Imana ikora kantu gato yigusa. Imana no kuvuga iki ikura imbaraga zayo mu ijambo ryayo yavuga mu kumva yuko atakanovera kijambo. None twese ni murumva ko ari inyigisho usanga itiro ryatwirirwa gizera. Hari igihe we wanyu mu mubiri Paul yabivuze neza. No kuvuga iki ubundi hari inyigisho irimwe akanovera kamutima w'Imana mu gihe abantu nzibumukama batewe uteka ryo kuja mu ngoro y'umukama bakabanza bakicara kuri za ntebe bakazunguruka nkoko. Ariko murahoma mbese toto nuko mutaturondera ngo munatumenye. Mwabagabo mwabagore mwabakobwa mwabahungu mwabamenyesha Imana kubera iki mutazi ko ari Isa ku munsi Imana yakira abasuku bayo ikabazungurutsa mu bwami bwayo ku ntebe. Nimwe muzi ngo muzi gukora intebe izo bambwiye ngo atangwa muri studio ngo uzoshengo kagatebe kazunguruka nkoko ndabwiye ati ndinkaronga nzokazana muga n'ubundi mwishi y'umuka ndagafise gose ni woraba ndagafise gose ngo ari yarabyingene muri video ngo natera urushaze ruhane ngo bikagaragara ko runanije ngo ndiko ndabigisha mwaza ugati n'ubundi mwishi y'umuka ndagafise nico gituma narugasheze naruteruye ukabibona. Nikuvuga iki
kubera ibyo mutabikunda ngo mubihurumbire ubamwaza ko ari ikindi kintu ngo umunezero wa mbere ngo numugabo n'umugore babirana ngo banezerewe mugabo ikimenyetso cyuko icyuko ibyo nabyo mubesha nuko undi muzi mujyana mugabo Imana iguha ikintu kizo gukura mu bwiza kikagushira mu bundi nimuze murondera Imana wogira ngo habe ibyo kurya mu ngoro yanje ngo ndabasabye biba ari byo mungereza ko ibindi mwigishwa ntabyo nzi yo biva kandi ntibivuye no mwijambo mukamajije mukano kanje ka hamwe bisomye muri biya murahama ni ico cenye cyo kugerageza ko mukavugira ngo urihigwa imyenda kugwe kwibyonya ngo murabe ko ntazobugurura ingomero zijuru shaka umugwiza ingomero zijuru harimwe amahoro ndushaka kugira amahoro tubitse uwavubi harimwe ibyishimo murabiraba nono murabiraba mu Bagalatiya 5 mere ku murongo wa 23 urukundo igikundiro ubumwe ubutunga ibyo byose bishingiye ku bigaragara byinshi byiza kandi byeranda ibyo nabyo bitanwa n'ibitagaragara ngo nzobugururira ingomero zijuru nkabashungurira ko imihezagiri tigira ukwingana nirivuzwe n'umukama no kuvuga imihezagiri igukura ko imikoshi cyangwa imivumo nge nivuzwe n'umukamanye n'ingabo ngo nsobamirira icyonyi urumva ari imihezagiro kugomororwa kuri wewe kubamirira icyonyi ni ukuvuga iki cyonyi ni iki ni cya kintu kigoye utagomba kubira kuya migake karya ibyo abandi babiri yakoye umva ko ashaka umugabo cyangwa umugore wawe ashaka kuba umugenzi wawe cyangwa umwana wawe cyangwa iki icyonyi murumva ashaka kuba umurozi cyangwa umusambanyi cyangwa ukunyaga urugo ukunyaga amahoro ngo nsobamirira icyonyi nikibatikiriza ibyamwa byo mu itongo ibyamwa byo mu itongo ni iki ubundi icyonyi ngubu nk'umumara niconye ku rugo rwawe kubera iki ariho umukristo yigeze kumbwira ukugene agendana n'umuhabara ngo uwo muhabara afise umugore n'abana amaze kugira umugore n'abana mugabo ati byukuri ntaco yimo umugore n'abana rero jewe ndamupfuhira ndamukunda kandi ari umuhabara wanje kandi turabyarana atariko nawe n'uwo wundi mugore we mukuru aramupfuhira kandi we barabyaranye abana ati none wongera inama iyihe urumva wamega nosalira muri telefone none Imana ngubu yiteze ko ndamubwira ngo kumana n'uwo muntu navuga ati nawe utora nk'umufiyanse uwo ni we wenyine yazitiye urugo rwawe ni ukuvuga kuri wa mugore yubatse rwa rugo nahabwa byose hari icyonyi icyo cyonyi cyashingiye ku gitsina cy'umugabo gishingira no kuri uwo muhabara yemeye uwo mugabo yambaye impeta kandi yabyaye icyo cyonyi rero uragikugwaho rero uwo mugore nawe avuga ati nta kimwe muri 10 kada icyo ni icyonyi cinje mu rugo rwa abahabara ubusamanye kurenga ibigo buri kintu kimwe cyose kiza kubuza amahoro hagati y'umugabo n'umugore ni icyonyi buri kintu kimwe cyose kiza kukubuza kwimbura ugakora ugakoresha ingufu nyinshi ugasarura bike n'icyonyi buri kintu kimwe cyose kikure kukinjira mu rukundo ntabaje ko umuvumo mubi si umuvumo ukwangiriza kuja mu kintu ni umuvumo kubabariza mu kintu wacinjiye mukagira amafaranga bikankuryoherwa ukaja mu rukundo bikanga ko guzura iyo utaragwinjiyemo wavuga utumunsi nagwinjiyemo nzorushirizamo ikirenge mugihugu umuhe mukigugu mukigwa no muvumo uteye ubwoba kubabarizwa muco wagezeko aha nikirero ngo nikibatikiriza ibyamwa byo mu itongo ibyo nivyo byamwa byo mu itongo ni cyaki ndugenda ukamuruka rya twadora tw'umugabo kadukoresha kushaka gwa rukundo cyo ikundiro y'amajambo gunda amajambo abagabo basanzwe bafise amakabaca bahereza ku bamaraya kandi namwe mufise umuvumo abagore wuko mutegerezwa kwiyumva ari uko mwumvijwe n'abagabo banyu aha ngo nikibateshereza umuzabibu kwama mu murima wabyumvise ni kuvuga nikibuza umugabo wawe kwagira agaciro ko yuzuza inshingano mu rugo kuko urugo ni umurima w'umukama ngo nirivuzwe n'umukama kandi nikibuze ko umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe canke ugira pere d'offre utamukira kwigikundiro ibintu ni mubizane mu buzima ngo nirivuzwe n'umukama nyene ingabo amakungu yose azobita bahirwe kuko muzobi ntari kundwa nirivuzwe n'umukama nyene ingabo muzabibandanye ngo muzohindukira muheze mumenye gutandukanya intungane n'umubisha iyo umaze kumenya gutandukanya intungane n'umuntu atunganira Imana umubisha n'umuntu atagira hano atumvira ibwirizwa ry'umukama uwo ntabaragira gutanga icya 10 ntari byo yokorera kritika gusa wumvise ugeze gutanga icya 10 n'uwo ngo muzotandukanye ukorera Imana n'utayikorera ukorera Imana n'utunganira itegeko n'utunganira mu itegeko rya rudasomba utari pinga utari konyora ko nakana gatoyi nkako umusuraje ngo ni warera kuninahazwa
ngo niho rero abubaha umukama baganira umwe avugana na mugenzi we umukama nawe aritonda arabyumviriza igitabo cy'icibutso kirandikwa imbere yiwe cyerekeye abubaha umukama n'abiyumvira izina ryiwe bazoba ikibare canje ngirivuzwe n'umukama nyene ingabo ku munsi ndiko ndategura nzobagirira impuhwe nka kurya se agirira impuhwe umuhungu wiwe amukorera mbaro nk'aba bana bavuka ku basambanyi mwebwe ababyeyi muba muri kumwe nabo ni mwebwe bukubagirira impuhwe mukabatangira kimwe muri 10 mukabatura kwimigisha mukabigisha gukora neza mukabigisha gukora iby'urukundo ibintu nk'ibyo kandi rero nk'ubu je ndiko ndabibigisha umviriza ingane bibiri yivuga sibyo ngo abanyabwishime nibo twita abahirwe kandi abakora ibikorwa by'ububisha kamere haruguru gato amusore ngo amajambo mwamvuze ko yarakatse nirivuzwe n'umukama ngo none muvuga muti twakuvuze ko ibiki mwavuze muti ugukorera imana n'ibyubusa urumva ngo ibya 10 nta mugisha bizana kumva itegeko ry'Imana mbere ya ruguru sindiko ndavuga ibyo nikuriye mu mutwe ngo twungutse iki ukuba twarazigamye amategeko yiwe nukuba twagenda twijiriwe imbere y'umukama nyene ngaho urumva ni handi uvuga uti naho nakwije reka mbanze niyunge n'Imana niregereze n'Imana ngo abanyabwishime nibo twita abahirwe nukuvuga abagarariza Imana nibo twita ko bahiriwe kandi abakora ibikorwa by'ububisha bakoze kuninahazo kandi abakora ibikorwa by'ububisha bakoze nibo twita abahirwe kandi abakora ibikorwa by'ububisha bakoze kuninahazo none barageza n'Imana ariko bakarokoka numva muri ko bavuga ngo abataremerejwe n'ibyo bya 10 abirira ibyabo abimereye ko abisambanira abigirane ngo nibo baninahazwa nibo bamerewe neza ngo none ngo ni igiki twakoze kigaragaza yuko twisunze itegeko rya rudasumbwa ni igiki ngo niho rero abubaha umukama baganira umve umwe avugana na mugenzi we umukama nawe aritonda arabyumviriza uyu mwanya ndiko mbaganirira umukama biteze amatwi ni mu byumva umva igikurikira ngo igitabo cy'icibutso kirandikwa imbere yiwe cyerekeye abubaha umukama n'abiyumvira izina ryiwe nubyumva we mbyigishije n'ubundi abyumvise n'ubundi uzobyigisha igitabo cy'ugwibutso cyawe kiba cyanditswe imbere y'umukama hahandi umwasaje hahandi umurozi agiye kuroga hahandi uwicaje kwica Imana igitabo kica kivuga cya gitabo cy'uko wabyigishijwe kandi ukabyumva muri cya gitabo nguwe uko ibikora tuba dufise registre ngo nk'akarorero ubundi ya registre ikiba nigiki burya registre ubundi yo gutangira ku 10 isomo Kristo atanga 10 yandikwa n'umumenyesha n'umuhanuzi w'umukama kubera iki niho iyo ugiye kumwatura kumugisha uraza ukabwira Imana kugira ntugume muri totology burya rero iryo banga muzorimenya niyo mpamvu iyo uheruje abajiba mu buzima bwawe ushobora kunanizwa no kugira no kuganya banza wicara ubyigishwe ubyumve kuko numara kubyumva niyo bazoza bavuga ati yamara uzomera ubona umusaruro wakuyemo ubundi si wewe uratura imigisha yawe uko byumva mugana ushaka kuvuga ngo mfashe kayenza ndabwira Imana ngo hanatanze 10 ngo hanatanze 5 ahubwo ubwira Imana nk'iyo winjiza duhera twishuri nk'umuntu wa boutique tunatwinjije rero ndakuye kwibyaho ukavivura kamenya ko umugisha ugiye kubamo mugabo uriye umuhanuzi w'umukama yabwirizwa ko umunsi uvuze uti ndabyemeye nicyo twita kwandikwa mu gitabo cy'abubaha Imana umunsi uciye utanga niko byitwa kubivura cyagiye rero uje kubabazo cyagiye uje gukubitwa cyagiye uje kugirana niyo yaba ari system y'Imana yo kugirana yavuga ati kuko ngo Dawudi yabaye mu gihano cy'Imana marikaraza yica umunyisira abanyisira ni mu gihe Dawudi yari yaharuye ingabo z'Isirayeli ngo ageze ku mbuga runani ngo ijwi rivuye mu ijuru rihagarika inkota y'umumarayika ntiyongera kwica kubera iki nawe Ibrahimu yari yatangiye ikigira 10 nukuvuga cya gitabo cy'ugwibutso n'abagukomoka ko kigumaho Imana yabivuze ibisigaye mwigishwa nagonze yabivuze ngo mbisemo ko mwongerageresha iki ndabizi ko hariho n'indi mirimo mukora mugabo ngerageresha iki iki rero yuko imugaragaje jandi ko ndabyigisha Imana iteze amatwi abaje kubyumva igitabo cy'ugwibutso kiba cyanditswe kuko nawe nugaruka ngo uti narabyumvise uzobigaragaza mu kubikora igitabo cy'ugwandiko kibe cyuze kuko iby'Imana yandikishije yaranahaye uburenganzira musabwo kwandika n'intoki nicyo twita ibitabo 5 bya Musa ngo mwumvise n'agace hasi ho ndasabye Imana mutima mwenda ngirira neza babyumve nukuri kubona Imana igusama 100 mu gihumbi
urindushe gusa icyo mubwiye nuko reka nsozere ngaho ibindi turasubira mu mwanya w'inyigisho n'indoto kuko n'inyigisho y'uno munsi sindayigira mu mwanya ngira nze kuyigira tugira tuganire ku bitekerezo bitandatu kizira kuri umugore ubyubahiriza mu mugabo wawe tegereza kubirefiza ukabirojeta utabirojese byica umuryango wawe Mukama turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye iryo tuganiriye ko ni Bibiliya ijambo ryatanzwe ryahumetswe na mutima w'umweranda iryo tuganiriye ko ni Kristo muzima kuko biri muri Bibiliya nyeranda biri muri Bibiliya ntagatifu biri muri Bibiliya yera Mukama ndakwisabiye ikintu kimwe niba byumva umugisha uzobukoze nanje nindabikora umugisha niba bikora ubaho umugisha gwije kabiri urakoze nyene ijuru n'isi urakoze butungane bwacu urakoze rumara nimba uwabikoze ngo akugwe kwiconyi kimukureka mu izina rya Yesu Kristo uwabikoze ngo akugwe kwimivumo imikoshi y'icangiro n'umugayo bimukorere mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe burakunyotewe nushire mwaka Nobel ushire mu bimenyetso n'ibitangaro turushirizeho kuguhurumbira uko wabikoreye basogokuru niko wabinkoreye bikorera ubwoko bwawe tugushinge ntaye turyoherwe kuri iyi si amen amen alleluia imana ibaho umugisha cyane rwose